Miriwe neza nshuti bavandimwe aho muherereye hirya no hino ku isi, ngiye ugiye kubagezaho amakuru ni Ejide Petit avuga. Rero uyu munsi nateguye ko tugiye kuganira ku biganiro ndetse n'ibivugwa hirya no hino muri Afurika, cyane cyane ku bintu biri kuvugwa mu ntambara hano hakurya muri Congo. Reka duhere mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Congo, aho imirwano ikomeje kuvuza ubuhuha hagati ya FARDC ndetse n'ihuriro bafatanyije, aho bari kozwa igitutu n'imbaraga n'umuriro ukarishye hejuru cyane n'ihuriro AFC M23. Ahangaha rero tugiye kuba tureba mu bice bimaze kwigarurirwa n'umutwe wa M23, aho bivugwa ko umutwe wa M23 wamaze kuzenguruka ibice bya Uvira wawushyizemo hagati, ku buryo n'ahantu ingabo za FARDC cyangwa se n'abafatanyije b'u Burundi Mai Mai ndetse n'abariya Wazalendo ndetse na FDLR bose hamwe bamaze kubagotera hagati hariya. Murabona ko batandukanyije ko iriya migi bamaze kugota Uvira, batandukanyije n'urandi kiriya kiyaga cya Tanganyika. Ikiraro gisigaye n'inzira y'amazi ndetse n'abarundi nta kindi kintu bagomba kwifashisha kugira ngo bambuke uriya mujyi umaze gukotwa n'ingabo za AFC M23. Mu duce rero tumaze kwigarurirwa basubiza inyuma harimo to tumaze kubona ahangaha turi update muri aya masaha, harimo utwo duce harimo utwo bamaze kwigarurira twa Gasika, hakabamo twa Katogota, hakabamo aho bamaze kubirukana, cyane cyane havugiye n'intambara imaze iminsi 3 bagwana kugira ngo babatsisure muri ibyo birindiro bari bafitemo, cyane cyane iby'u Burundi, kuko Burundi nibwo bari bwana cyane ibyo bice birimo bivugwa ahangaha. Reka tubibarebeye, harimo agace bita Ruberizi ko ni agace kamaze gufatwa n'ingabo za AFC M23, akandi gace nako bita Sange, akandi nako bita Mutarule. Abantu muhazi utu duce twose twamaze kujya mu maboko y'ingabo za AFC M23. Izi tekinike rero ni tekinike zananiwe zagoye cyane ingabo za FARDC ndetse n'abo bafatanyije, harimo imitwe yitwaje intwaro za Wazalendo ndetse za FDLR, birumvikana Mai Mai n'ingabo z'abarundi. Ingabo z'abarundi ko zirimo kimwaro gikabije cyane, kuko zirimo zisubizwa inyuma ku buryo utabasha kwiyumvisha nk'izi ngabo ziri professionnel zagiye zijya kurwana mu bice bitandukanye kugarura amahoro, cyane cyane nko muri kira gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika kiri kwera nyanja y'Ubuhindi. Bagiye kurwana na ziriya byihebe bya mitwe bitwara bya Kisilamu, ariko birangira zigarutse, ariko baje kuzohereza muri Congo ngo zigiye guhangana n'umutwe wa AFC M23. Icyo gihugu ndakibutse ni muri Somalia, aho amasezerano yabo yaje kurangira na kiriya gihugu cya Somalia, bagiye gushaka kugarura umutekano, baza kuza mu gihugu cy'u Burundi ndetse bahita boherezwa muri Congo kujya kurwana na zira AFC M23 zirimo ziharanira uburenganzira bwabo kugira ngo barebe ko nabo babona uburenganzira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aha rero stop.